niyalwa ngithi bantu abadala lasilu ledeleni umfazi lo wabhutwa maka umuntu omdala amaphepha ayavuma ukuthi umama a-own yangithi ma selizofuna ukundadela lona umfazi omdala lo mfanele umhloniphe umfazi omdala kodwa mina ngishadile yena kashadanga business anawo ngithi wena sikona amabhizinisi umthole banawo ngithola indoda yami nawe yena engekho mina wena ungeke wena ukhulume kahle wena umakoti omdala ngesintu angithi isintu vele umakoti omdala ubaba akamshadanga umama akamshadanga ushade bani umama yena lo washada yena so into engifuna engizibuza yona why nifuna ukuthatha amabhizinisi kababa nezinto zonke niziphe umama while kushade umama umuntu omdala mina ngisemsebenzini niyajwayelana nina ngiyanibona lalela-ke thula uyangazi mina uthuliswa nguwe uzothuliswa nguwe why uthuliswa nguwe Thosa bathu baba ulithosa ngimo akadlangu kanti yeka lo badwala nilelana angeke azuze lutho. Hi guys, ke tshepa re le shapo. What's up guys, I want to take a moment today ke leboha ne. Ke batla le leboha guys ka support le re bontshang yona, especially ha le kopana le rona whether ke di taxing, whether ke kae, whether ke di malling, whether ke ko kae. Ko re ke leboha guys. I don't want to lie. I don't know what to say. Le rato la lona le too much. You know, ke na lo kopana le lona, re kopana le lona re tsamaya le lava stolo re ne re itu. Mantswe a lona guys, the way le bang motivated ke rona, the way ko re le na leng hope, the way le na leng Kuri tshepo for rona guys. I just want to say thank you. Ke la rata kaofela. Kuri it's not possible for fela ke nke snepe sa motho le motho ke tlo sponsor mona ke was working, but thank you so much guys. Ke la rata ka pelo ka kaofela. Kuri each and every time ke kopana le lona ha ke fihla mo ntlong ke vesane ke bana le ntshware, you know what, ke a di rata di viewers tsa Jozi Bioscope ka pelo ya ka kaofela. Ke la rata guys. I don't want to lie, ke la rata. Yeah, bafethu ngoba sekashilo Miss Blue ukuthi bafethu siyabonga. We want to say thank you so much for uthando bafethu. It shows ukuthi lento esiyenzayo bafethu, it's not only baninzi abantu abayibukelayo and lento iyathatha uyakubona. If you doing something and ubona ukuthi abantu bayi appreciate leyo nto, siyayibona every way we go estratweni emamolini like Blue said bafethu siyabonga. We just want to say keep on supporting, nisibonisa uthando, nisibonisa lona, and you can only do that by ukuthi share ama video wethu, ucommente, ulike yonke leyo nto bafethu. Yesenza sibe la sivuke each and every day, simeke sure ukuthi sinigaya lento lena eniyibonayo njengamanje. Ore kanjani ntwana yami? Nice. Thank you lovers. Ke la rata guys. Lovers wa la rata re le Jozi Bioscope crew. Re la rata mele pelo le moya. Hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got have today. And that's exactly all about Jozi Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on jozibioscope.co.za today. So guys, today re ngoletse ke Mama Sila. Mama Sila re hantlante o splu na kutlo hantlante pelo wa ka e se shapo. A re nna hantlante ke mosadi o nyetsweng. Ska ke nyetse jwalo monna ka o ile a hlokafala. And ska ha monna ka ile hlokafala jwalo. Monna ka ke monna o ileng a hlokafala. Elo hona anana girlfriend ya pele a mo fa ngwana a ska monyala mara a nyala nna. So o splu ntwe ke batlang o etse no. Girlfriend no e ya ntsekisa e batla ntho tseo tsa monna ka e batla hore nna ke fane ka ntho tsa monna ka di business ke tseng ke di fe yona le while o siwa monna ka lena a batla hore dintho tsa ka ke di fe mang bona mara ke honyetse nna a go splu kutlile bohloko because of ke nna motho nyetseng le dipampiri di a tsho nna ke a deserve hore ke own di business ke a deserve hore ke control ntho tsa monna ka. So guys ntho tlo yetsang no e re hantle ke tseng no ke emele o fela mme Masila a tla tlo go joina mona go tlo hantle go tshwaretseng bothata ba kings ka ha family ya bo monna e batla monkela dintho se tshwantseng e betsa high. Yes baby. Mama kunjani? Ngiyaphila mama njani? Lena ke teng motho moholo ne ke kopa fela o jotse di viewers tsa rona why ka jeno re ngolletse. Nginenkinga ngichatile so bafuna ukungithathela iproperty enengizelela lo muntu sekunomunye umfazi omdala bekathi engachatanga so bathi izinto kasithathe kulo mdala. So angazi ukuthi kwenzakalani so benzocela usizo kini. Abo bani umuntu omdala labo abathi mele bathatha izinto ngithi sifuna ukuthi ama viewers wethu understand nabo ukuthi babe sure njengoba bakubhekini abo bana bafuna ukuthatha umuntu omdala izinto zakho endoda awusiyeditse ngitsona. Ngusqueezer wami nguyosebhizi lalo mfazi omdala but yena bengachatanga mina emengishadile so angazi ukuthi kwenzakalani so that's why ngizekini ngizocela usizo.
Oh kahle kahle today ufuna ukuthi sikuncede ngani umuntu omdala. Ngifuna lingincede ukuthi njengoba bengichadile lo muntu ngizele naye indoda yami namabhizinisi so bafuna ukungithathela lezo zinto. So bengicela usizo ukuthi kumele ngiyenze kanjani ngoba lo mfazi sefikile ene yena akachadanga mina yime ngichadile. Maka amaphepha abhale everything nje ukuthi nje iphilo le mina zonke izinto ngezami. Sibhale mina nabantu abami. Sorry umuntu omdala ngaphandle kwesqueezer sakho kube yiso esifuna ukuthi izinto zihambe ziyokulo amakoti loyo ongashadanga. Ifamily yona yabondoda yahawu irini. Ifamily nayo lo ima naye lo mfazi lo ongashadanga. Mina sebengivalela ngaphandle enizonke izinto zibiza mina nomntana. Awuthi sike sikubabona. Team ke kupa re tsamaya lo thusang mama. Mama le situation le yakho inzima because of now uyasho ukuthi ushadile and amaphepha abiza ngawe mama sila izinto eziningi. Uzwa ngithi amaphepha izinto eziningi ziyasho ukuthi wena business lo muntu benama business so sebezama ukumphuca lezo zinto sebemana lo mfazi omdala so angazi nokuthi ukwenzakalani. Ona lo ngumfazi omdala the time usashada ubaba beka kuphi yena ngoba yena akashadanga. Semana eqhamuka manje angazi nokuthi uvelela kuphi. So awukakaze nje ukuthi nje kuphela umuntu omdala umbuzane nje ukuthi leyo right ukuthi nje uclaim izinto nje uyithathaphi. Abangiphi chance yokuthi ngikhulume naye seza lokuzofuna iproperty konke nezinto nama business so mina ngikwazi nokuthi kumele ngiyenze kanjani ngoba mina ngishadile bayazi bonke abosqueezer bami ukuthi izinto lezo ngezami. Bo lapha yiko okuhlala khona uanti wami mina wangithengele wami umuzi ngila kwami la kuhlala khona uanti wami la lo mfazi wakho mntana. Akunankinga umuntu omdala as long as fela resettloja fela ki half of. Azikho izinto. Hey mntwana. Siyabathola bakhona. Kiba bathu babahololuni. Jehova. Gogo. Yebo. Bathu babahololi kae? Abathu babo ne re tshotse passport re kopa bua le lona please. Jozi what yini le? Le Jozi passport. Wani ngene umbizo Ubani ubani nibisi le kopa bua le lona ka montle motho moholo. Asambeni umbizo ubani ke nina Yaphi ne yaphi. Hamba nobani. Lesihamba nomama Sila ngithi. Nibo bani? Si Jozi passport. Yini lo? Isho umuntu omdala. Yokwenza elungisa inkinga umuntu omdala. Phumani endlini yami. Lero kuba bathu babawulu ne kuba kuwela yami. Ilungile phumani ke phela siyabonga phumani. Asanga ngokuno abantu abadala size nje. Mama why ungazanga kimi kuqala hlaleni phasi nayo indawo hlalani phasi ke sikhulumeni angizwisi ke sikahle ukhulumayo mama basacela nje akahlale nabangani bakho abanganikeza itulo abangani umuntu omdala semsikile kulungile kuze nani hawu angasuka lezi kwakhe angangitshela ukuthi uza ulanda abantu beJozi Bicycle bantu abadala siyadelela umuzi wami bantu abathu babaholone re sa tla kantwa re kopa fela hore re kopang tshwarelo ka hore re tlile ka di camera ko re fela rona re tsa mosebetsi wa rona ene re bitsitswe ke Mama Sila ne tshwantse re mo thuse ne re kokota so fela mama o tla ko lona o tlo le utlwisa gore bothata ke tshwantse amputse a thome unna asikalata lona pili asamputsa next nna akere uthi nguri wenza jwang ne khuluma skone nyakela khuluma. Oh okay mama ngikupa bajwetse motho molo please. Mina ngize nabo ingoba indoda yami njengoba isikashonile lo ngumfazi wakhe omdala mina ngishadile enusikizo wami sekama la lo mfazi wakhe omdala. Ngizwe ukuthi uthini intombi yakhe intombi yakhe ngoba akakushadanga mina ngishadile enindoda yami ishiyele mina yonke into yama property so sekuthiwa mina ngiyaphuca lezo zinto usikizo wami nalo mfazi mina sekumele ngisale nganalutho. Lona umfazi omdala lo mfanele umhloniphe umfazi omdala kodwa mina ngishadile yena akashadanga business anawo ngithi wena oh sikoni ama business umthole banawo ama sithola indoda yami nawe yena engekho wena ungeke wena ukhulume kahle wena ile ngonaleyo ndlu imeli ibe ngeyami nezinto ngezami bakhe ama business ebekuphi isikhathi sonke unede washona ubhuti wami wena wabakuphi wena wahamba wayapi nawe squeeze unje yakwazi ukuthi mina ngishadile so uyena sekaqhamuka kuphi ezongilwisa wahamba la endlini kwakufanele ushade yakwazi wakwenza kufanele ushade ebelinda ukuthi indoda yami ife sebuye sezofuna lezo zinto wayifa makunawo nami ngoba ngishadile wena ubukuphi isikhathi sonke engashadanga umthole khona bethandana mina ngangena one shada so wena ubukuphi mama mutho mulu ngize ngiyendawo ngoba indoda ngiyami ngishadile
lalela uthola uthi ngoba umdala kunami mina ngishadile. Makoti omdala lo. Muntu omdala. Ufawudile Fatima mama kopha. Mothomolo. Anyeke sakhona ukukhulumisana abantu abadala ngoba manje mayikutlosa mina ikopa lemphengi sibaka so re ke ibue taba muntu omdala uthi umakoti omdala ngesintu angithi isintu vele makoti omdala ubaba akamshatanga umama ushade bani umama si washada yena so into engifuna ukuzibuza engizibuza yona why nifuna ukuthatha ama business kababa nezinto zonke niziphe umama while ukushade umama lalela ke asithathi zonke ukuthi lokhu njani fanele bayishare izinto bababila ngithi bamakoti unenkinga wena usikuza nguyonenkinga ngoba uma nalo mfazi omdala mina ngishadile. Ushadile ngale ushadile awuhlala la lo mfazi omdala lekuphi isikhathi so ngicela ukubuza mina ngishadile. Why umama bengamtshadanga yena because ufike eqala ngishadanga ngoba ufike eqala mina inkinga zabo ukuthi bangashadanga ngishada mayifuka wena ve uthanda lo umele lo mfazi hlala phansi indaba dala ngithi ngizokutshela mina ngishadile wena squeezer uyazi ukuthi mina ngishadile so yini mele ngithathele izinto lezo zize kumfazi omdala yinto engifuna ukuba yazi ukuthi kwenzakalani. Uthathela ubani ke? Uthathela ubani? Akuwe wena akuthathelanga lama tax la yonke ibusiness indoda kwenzakalani wamshada lo sithi akwazi ukulo ukunakekela ama business omusi nangu umuntu okwazi ukunakekela ngoba waqala naye first eqaleni kuze kube manje akwazi ukunakekela kumanje nje obuyishonile indoda yakhe akazi ukuthi ufanele anakele estoro anaka ama taxi ayikho into eyenzayo ukugeza nje kwakhe ahambe why anti ningamncedi ke njengoba ngumakoti nje wena akafuni ke lalela ke wena nonkroy lalela umuntu omdala ningathukana yamthuka uyamela yini hayi umuntu omdala angimmela ngithi bengithi ningasebenzisi uze nawe umuntu omdala mina ngisemsebenzini najwayelana nina ngiyanibona lalela ke hey yokusiza wena lina inelijwayela mina lina lobabili wena yokusiza lalela ke umuntu omdala asithule simlalele kwenzakalani thula uyangazi mina uthuliswa nguwe uzothuliswa nguwe why uthuliswa nguwe wena thawusa bathi baba ulithawusa nguwe bathi baba ulithawusa nguwe inkinga mina akadlangu kanita yeka lo abadala nilela angeke azuze lutho wena bakhulume kahle bathi baba stop it bathi stop it bathi baba holi hey mutomolo akibuye ngani bathu baba sidelela bathu baba ulakibuye ngani wawuphi maka bamshadile umuntu hey ushado ngibani indoda ngiyambona wena mshado usho kanjalo mama na wena mshado mama bakushadile yithi washada nobani nini kuphi seniyaphika ngithi nawe uvumile ukuthi ushadile Skoni yekela lenja hlala phansi Skoni simthandaba zakhe anti ushadile musa ushadile manje akasideleli akantelelanga nina niyalwa ngithi abantu abadala lasilu uyadelela umfazi lo apho maka umuntu omdala amaphepha ayavuma ukuthi umama a-own angithi ma selizofuna ukundithathela mina ngishadile wena ushada sizoqhamuka namhlanje ngoba sifuna amabhizinesi mama olalong wena bawukuphi umuntu omdala ke angithathi iside njani zena ithule antshelele njani zena ithule ngiyakhuluma wena dodi fuseki uphelile hayi bantu abadala niyathukana manje sathukana amala niyathukana ngeke lungise inhlamba hlalani phansi hlalani phansi nalona mdinda wenu lalela ke kwenzakalani uyazi ukuthi lo muntu akhuluma ngaye ngikhule naye from esikolweni lana wahlule yini ukukuchada wayengakuchadanga khonkotha njandini lalela ke wedala uqale nami from scratch ama-taxi la akhuluma ngawo zimali zikamama ami lezo zimali zakwethu lezo saqala ibhizinisi savula amashop angekho lo dodi wagijima-ke waba nesisu ngoba vele wathanda amadoda abantu waba nengane
wafostwa ke la ekhaya ukuthi makashadwe eqala kodwa mbuze namhlanje ukuthi waziliphi iphepha Umuntu omdala manje nina wayini ningavumelanga ubhuti wenu ashade yena njengoba kumfazi wokuqala wayini senimlwisa ubhuti makasashonile bayathala lo muzi wena obazi wena bathakatha la awuthamba namanje wamthakatha vele waloya ashi umuntu aqale la ibhizinisi agijimele ayokushada nomphro loyo ongakwazi ukuhlonipha la endlini akahlula yini ukuthi uzoshada mina ngishada wahlula yini sizokuthatha amaphepha ufuna amaphepha or ufuna amabhizinisi ufuna amaphepha or ufuna ibhizinisi or ufuna imali Sebenzisana umuntu ushadi ubulalela amafa akhe yonke into wathiyela mina zonke izinto lezi ngezami guys hauna ntshotlo lokang ke tsamaile le mammasila ska ke tsamama le mammasila ke re ke atla mona ke re tlo solve matter la bona re guys hauna ntshotlo lokang hauna o batlang o mamela o mong hauna o batlang o reng mara nna ntho ke tlo itshong ko re la tseba guys ha o nyetse re tsamaya ka molao hore mang ha nyalwa mang o nyetse re tsamaya ka molao mammasila o nyetse jaratang e ene ska ha nyetse hona ntho tlo etsang dintho e tlo batsa hayo bane monna hayo mo ngodisitse ka tsona ke a le rata kaofela guys re ke solving matter e ya yes baby batho ba baholo asingalwini bantu abadala ngoba le matter niye kisolveke umuntu omdala wena yigwiza zakho boyi2 akusiza ukuthi nibisane ngemigodoyi ngezinje ezikhonkotayo ngiyalhalmela nthweni iJozi bicycle wathi bathi uzokhulumisana yazi mama singalwa siyayenza wona phepha njengosqueeze manje ukulandela iJozi bicycle kumphuca izinto ngeke lize lukuthole sahlala mphatho batha siyenzeni kanje nanoma siyalwa kuyafana salwa amaphepha niyaziwa khulumayo abantu abadala siyenzeni mama zoyibhakaza lenje uzoboshwa sowushiya amateksi sowushiya yonke lento ngoba just ukuthi umuntu manje uzoyithola ngoba amabhizinesi ngawami indoda yamishiyele mina yonke into amateksi awunankinga ngamabhizinisi usitshele njengo-anti indoda yami yakho yayisanda ukwenzani indoda yakho mayifuthi camera kwami emzini wami uyangidelela wazini bathi babahulu hayi anyeke izisolveke lento ngoba anizwani